penang political party organization atum West Karbi Anglong la 9 amreng homosti arlo baratum mukrupu Jenche Hills pen West Jenche Hills ke parlo pen adaksi autonomous council constituency customer putha la salam tibu kadu kita nigelo apala tum kan yeteng si kita sedondon pamilo atila bang chok chipin khangyang lo la dak election campaign ke wang pancho takali la soha waralong si joint West Jenche Hills MSC constituency electoral rules amukanta separate salajong si customer pen si election ka party apola daksi Assam la pen Karbi Anglong autonomous council ke janing tundo clip pulote Jenche Hills fan longli ki pi ka pithir lam lo monon pi tum ka chiwan thulong puge lake cheplang telu number 1 la pen mili ke chine tengke lake si second step lo now tum ba ka penang tum chine data hai ke dam tang 2022 ni kan 5 December ni Meghalaya state government pen isi notification press notification pen peklang et lo la somotan ke Karbi Anglong chadilang ke la so aha war ke barato outpost laso angkang si 2002 ningkan ke parlo ponelo pu notification piat lo seta la ningkan ke thong pidam et lo Assam government me dalam thewe council pe dalam thewe na hok hin pe dalam thewe pulo te lage itu ka pithir lo Meghalaya fan ki pilo lase mane political party afiwang me CMM tu wang pen lam the thin je pen itu be lahon kali ta ho pu la son itum kamatha dum ta pe lage sala jong alam lo lasila so history ke liya sab fil puya ninghang moben na kadu ita pulo 1951 ningkan ilitum district kelong hut aduya hoy kadu na phat pamelo seta 1951 la so aduya hoy ke Jenche Hills along ajha kadim ke chok che pubansi akula tumalam pidu thu hoy phatlo la so lam 1971 ningkan Assam la pen Meghalaya banghinia chief minister la so West Karbi Anglong lam the puthat singwai pahem solo first lo official talks lo hala so huda masike chenga chingwai masa dak in principle chekro det alam te bange block to block 1 along le transfer nang ne pugali transfer nang i la ka chekro lo transfer nang seta population of basis pu seda ka chekro mama population of basis lo Karbi la pen Jenche Hills komat akhe tumsike ongima hala so tengle parlo ponna seta a basis bange 1951 la pen 1961 census teng pu chekro det pulote hem longle pinang ni puwe kalidal ha cheng manda pinang i polam ke de ko muti seta population of basis pusi puram ke la sia la sopen wang bom chingwai bolo kinia chimisar ka chingwai abata ong dung khangjang lo la pela soang bom kinia chief secretary satum la solam te high level committee report ta 83 ningkan pf lo la sila sa data collection nge population ba chenglo pithe official data collection nge ha so tang et lo lasi 2000 aningkan ko kachingwai tholanga pisik thumu chotlo Meghalaya in pen pu bangke kadu we tangat lo pot la Meghalaya Jenche Hills pulo la Meghalaya border kung gitu khasiarong anabang thuge la bangke Meghalaya si parlo ponangi pu bange puthik lo sedai tu mahin bange pudun bang obadat lo la ha alam bangke sedai si bange status ko ta maintain ni pulo tang te non ke tu bom area Mukro barato la so area Karbi Anglong constituency ar lopinak lo pot la status ko pulote tunge la so kam nang claim mulote seta la so kam la tu nang claim tek lo pulote state government tu ke ko alam lo la si 2000 aningkan la so kachingwai det na fituke Meghalaya so ke government students atum public atum la so farman loksi ke claim bangke nangi muti Meghalaya so bangke itu ko pugali det government ma chuton long government tumge itu fan nangere ko tum gali de amasi itu wangke kachiki dam sai pinya budak state government ge itu government gali de aposi itu ma interest ke bang claim ke dak mati nan lasi 2010 ni kan lang tha hapu block 2 area la election buta dak umbangan ke bang ba umbang bani umla ferro si bang ba alang tu pu bang umbang ke tu nong pu la so MSC constituency kapar lupona area pu si bang ni pu puda Itai 1951 na 61 census tengke lage Karbi Anglong pinak lo. Setelah solam thite tu pudun bang bedat lo. Amasi DC no bang porong si meeting nang dudu. Student no bang po dat Karbi Anglong si meeting nang dudu. Rong asor tu man po dat meeting nang dudu. Api phige DC tum sila ke bang ya semer ke patir pia kam plan. Je Meghalaya long si phujok ek nang itu.
itu me Karbi Anglong kecari itu gahan Meghalaya dam pela halang puram de Pinang laso teritori non kapalo area ta dam mang ta wiki mati alam mang lasi laso pipio bangke anso se give and take alamang lelo give and take mana kapithir bola bangke laso base give and take aku miti ka semar ilo mati puge rina terang pilo ile tu me MSc pilo te pinila halam tingin da alam te pilo alang lik official daga member do vega bang le pini pi alam the da pilo bang header nei pilo ra pa salam te than header nei alam bang ke lasi lili kar benglong arat mate puges kar benglong arat pan just make amreng omosti arat pan lili suri ning hanglo je sarkar ma tum puge punang ko seta itu ma sarkar phale tum cikita itu ale itu pinyangai te ngom detlo lapen rata bang tala chirok ko thurpak akam itu claim clip lote lo so border area kachira ye pan itu kisung tanglo usinili kado na puyini nga tasila solam the putha ge tum politics pathui nang ne ikido ana song kido ana a leader satumata isiwet asepen isiwet aken kampele e claim pora petang pu la so apansi ni hang sinilia ke ongala ni jelo kado e fanta la so itu isiwet pen la so lam the putha chesong pen itu cepathir dang pu tumrisi nilam ke bang tok Jasemet nili tentang all political party lo ini daka cetong ana bangke Open Indian National Congress, Open ASDC, CPIML, APSLC, Open Social Organization, KSA, KNCA. Kadang ko ini litum pini daka cetong alam ke bangke lahen lo jai litum amut pia bangke ajata song leklem non litum methang long ribang cerai nanji lahen lo. Kasi non kadak border long problem ke klang alam ke bangke kadang ko bis tami chini lo. Jena lanon mukro barato a constituency a menpen pinia bake Karbi Anglong arlosi election campaign ke ba dak election kecepate dun pula so bangke Karbi Anglong ni tulen ko khalai long election cepate dun la tamai si bai kichok ate la sidak pen ni klang ate itu bacinia teng lotang tela penangan la ani giding pen itu ke kham ke dun bo give and take policy halaso pensi no me na ka effect ko so se theklo Rasila dak abangke pini Jasemet ini tum dudun kli bama chok cedaji dak Karbi Anglong ini tum ahoy dui jok cerai kom nangji protang te lada ahoy dui kedo arab doan sorkari borgang bara pen cenglok rong asal pen cenglok ili tum song doan stame la solong maki litum arjabra petsi litum methang along le baki litum cerai kom dun bek nangji kasinon ditu la non cari bama sorkar atum mopen ni likrang stame pulo je long leg achipang bo bangke ni litunge komentu ne peda kroidu thek sedak west Karbi Anglong sama hoklo ilitum constituency MLA constituency samela sonta tak hini ke bad lotema tame halapu non amri constituency ang kanglong tame bochalang suparai long samela sonta tak paching la mason sedokok halak hadak tame penangan rong bangke 18 polling station bangke Nowong district la sogadaiwa dokok sehalas tame chokche la pendak Meghalaya along election along da Karbi Anglong along leke ponten da rong songket suse rong han hapu ke parlo lasta militum ke khamke vekji dasila so puthak Jasemet pini sarkar khali litum ke pachini ike la heno jelada litum district administration Jasemet west Karbi Anglong along district commissioner alang ni prastane panong pen si pinpur alopilo kontak asam chief minister Oke, hai Dr. Himanta Biswa Sarma alang ni prastane panong tensi inilada Untuk bato kami cinggum nanti, laso memorandum alo bangke pelelu. Kasi prabjin pen alang ni tumihin pen laso immediate laso step bang adeng nangji, pen haladak ahoy no. Dete Meghalaya pen campaign bangke ke pawang bangke into nangji laso bang alang ni tum law and order enforcement. Kato kami pen stame ladak bang cerai komun nangji. Lasi Jasemet kini litum song doan parti doan kacing rumpen laso memorandum itialam testa melahen lo jadi to ajar politis tame klaim nang sita methang along ri litum cepang bunang le lahen lo mut kia bangke atheno litum hemprek tame cehang bo ili to hemprek long le aku jong si ili to penangan ahoy jong si cerai kom tek tek protang te ili to konat pen mo hemprek boundary ke sila ba cepang bunang le 1951 ateng bangke litum ba cepang kita ko sini li Jasemet aku bangke lalo Karbi Nesuking for song sami nili central committee long general secretary dobo lapen pu west Karbi Anglong long bangke nili party nar bangke CPIML liberation party pe na bangke nili in charge dobo aposi pini bangso along methang along leka cerai kom kace song long bangke nili tum
ajak hiji kado kowe litung kadyang long arat on same ajak tinang fokusi mili laso media fans same rat fans same kadyang long arat fans same mili sini politik